دپان یلی نبی صوبس برہم دندان مبارک شہید سپد جنگ احدس مز خون مبارک گو روی مبارکس پیٹ جاری یہ چھوا دپان یلی خون مبارک جاری گو ربایا شمنا عربی پٹ برہمن دندن اڑیو دپ حضور دراو دندان مبارک اڑیو دپ اویس قرنین کر شہید ونکھا یہ بات صحیح نہیں اویس قرنین چن دندان مبارک شہید کرمت کیوں حضور چن دندان مبارک درامت نبر کی اگر دندان مبارک نبر نیرا سہ گئی حسنس مز کمی حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے نبی صبح دندان مبارک شہید گو نبر دراؤن اس دندان مبارک بنم حصہ گو شہید بنم حصہ دپا ام سۭتۍ گئی نہٕ حسنس مز کمی کی ام سۭتۍ ہُریو حسن ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورُن تشریف ممبر پاکس پٮ۪ٹھ بوٚرُکھ مسجد نبی منٛز واز دپان بہٕ اوسُس پانہٕ وٕچھان امی ترٛیہِ کِنۍ اوس نوٗر نیران تہٕ مسجد نبی ہٕنٛدٮ۪ن لبن پیوان سمجھ آوا تم کن چھُنہٕ یہِ دوستو بزرگو دندان مبارک شہید نہ ییٚلہِ وۄنۍ خوٗنہِ مبارک ووت کتھ روے مبارکس کتھ جنگس منٛز دپان وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خدبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى ربهم مسلم شریف اسمز دپان حضور اس خون مبارک وتراوان چشماز بندے یا رسول اللہ دپان خون مبارک اس وتراوان یت پٲٹھۍ پڑھس وتراوان اس فرماوان سُہ قوم کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کامیاب یُس قوم پننس پیغمبر سُنٛد روے کرِ زخمی خوٗنہٕ سۭتۍ أنِس بٔرِتھ ییٚلہِ کہِ زن سُہ پیغمبر تِمن رٕژ وتھ آسہِ ییٚتٮ۪ن پیٚیَم کتھ یاد اگر عاشق بٔنِو اکہِ دۄہ ووٚن أکۍ مُریٖدن پیٖرس دوٚپنس ہت حظ دپان حظ جنگ بدرس مز چھ نبی صبح کرمز کفارن لار یپر حظ چھ دپان غیر مخلط تت ؤتھۍ فرشتہٕ لڑنہِ تٔمۍ دوٚپنس ہتو مہ ستاو ییٚلہِ ہُم زور کوٚرُس تٔمۍ دوٚپنس فقیٖرن تراو یپٲرۍ نظر پھرنہٕ کِنۍ ییٚلہِ نظر ترٲو ہُمۍ أمۍ وُچھ امی ساتہٕ جنگ بدر یہ امی سات وچان کافر گئی تیز مسلمان گئی کمزور نبی صبح تھی شکی موٹ یہ لائق کافرن تو تم چلان دس معافی دیجیے بب میں آز غلط میں دیجیے معافی ون دپیو تو ام کت پڑھو امس جنگ بدر قرآن چھنا یقین اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان یومئذ تحدث زمین دی خبر کس کیا خبر دی یم حض کری مے پہ یہ گناہ یا یم حض کری مے پہ یہ نیکی گو یہ ریکارڈ کیا چھو گئی نا اک گواہی کرامن یعلمون ما کس گواہی گئی یہ تی ریکارڈ کت کریو یہ تی ریکارڈ دپن ییٚلہِ قیامتُک دۄہ اُمتی گژھِ کھڑا بند گژھِ کھڑا أمِس یی برونٛٹھ کُن قیامت پہ کوت وو دپان قبر مز امس بالغ گھن پہ مرن کس دمس تین ساری ریل ہاؤن ساری ریل گو پریت کشز ریل موجود اتھے پہ جنگ بدرچ ریل تہ موجود فقیرس طاقت تم دپنس جنگ بدر گو 1400 وری ات پہ قبر مز پن ریل وچھک ول بہ منگ پنس خدایس تو نبیس چاہوے بہ جنگ بدرچ ریل یتیس ہو گو علم الیقین یہ گو عین الیقین تو چھک پران وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سورہ انفال چنز لائت نسیک یہ لائت تیل لائی میں یہ گو علم الیقین یہ کیا گو عین الیقین گو یس چشمو سے وچھ آز تشی تم فقیر خدای تم مرد کوشش سائن
تو دوستو اور بزرگو دبن نبی صبن دب ہے یہ قوم کی بڑی اس کامیاب لیک کرنا کہت کری وہو کرنا بربال فرمونک نہ کیا دبن فانزل اللہ تعالیٰ لیس لک من الامر شیئن سورہ آل عمران آیت نمبر 128 فرمس میانی محبوب یشینی چانس اختیارس میں میانی محبوب یشینی چانس یعنی میانی محبوب تکلیف واتنو یمو تکلیف چو بجا امی آیت سٹ ہشنو نبی صوب صبر یت پٹ کوتا نبی صوب صبر چشم مزمس وہون کڑان مگر خدای کت یسان نبی صوب نے صبر کھلک واتناون کت یسان واتناون کہ خون مبارک گچی جاری سگسک یور ونن رحم بنو رحم بنو رحم بنو تعدیبا لہو علی ذالکا امام غزالی لکھن تاکہ ادب ہشنو خدایان امسی جناب محمد امیک مطلب گو نہیں کامنیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختار نوزی بلکہ بدرکات ایتوز گوس شاہ گوال یاری بڑی پر رحمت اللہ یل تمیسیش مرید آئی واریت سر سر مستورات مرد حضرات ہندوستانی تاریخ پریو گوال یار اسمنز تدیق بادشاہ دو دبنے میں سکھے یہ حکومتی اس کے لئے کو تم آرڈر پنن سپائنی کڑبون شہر مز نیبر آرڈر کڑک تم درائی نیبر سری درائی پت پت یہ چھوا یہ پت پت درائی دپن اتانی کوریم صبر تمو کڑ آرڈر شہر مز نیرو نیبر تو شاہ غوز گوال یارین کور صبر رحمت اللہ علیہ دپن یہ لیوان یمو سپایو زبردستی کر دیر تیوٹنا ایک مرید رشتہ دار یہی یمو کر صبر دپن امس کوری ہنز کور پانس ست سواری پٹ گوس شاہ گوالی علیہ رحمت اللہ علیہ تمس سز دور زلائیت دپن اک سپاہی آو سن سن دور اس تمس لائیت تم لوم امس ات دورس تمس پیو ماز وشت تمس سج کرک نیرت یت امس کرک سجرت گوس شاہ گوالی علیہ گو اتن صبرک پیالہ لبریز یہ لبریز گوس امس اس کور اتس کت کور چھانٹ امس تی سواری اس پکناون ام کورت کورس یت پٹ 5 کل پی پتھر ات پٹ کرن 5 کل پی پتھر اختیار آسن گو اختیار استعمال نہ کرن صبر کرن گئی بیاکت یہ چھوا یہ پر نبی صوبس تشاو کافر تمیوس نبی صوب نے کوری لگومت نیز نبی صوبس اس کوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک مبارک اسمس تم ساتھ بچی تی حمل تی تم لگو نیز پتاو سوی مدینہ پاک اسمس دبن افو کرکاز افو اندر درائی ام سلمہ عرض کرن چشموز میا رسول خدایا یہ چیز سوئی یم سانی کوری لگایو نیز حضور فرمونس آنی لگایو نسی مگر کر کیا رحمتا للعالمین چھس وما ارسلناک الا رحمتا جوانو ازیک ماحول شو یہ ایٹماسفیئر اسمز کریو پن اخلاق درست تو گو ام سدن ادب جناب محمد بت بوزیو دبن و امثال هذه التادیبات فی القرآن لا تحصر دبن یہ ادب چ مثال چ قرآن من تیچا تمن چھن چھپ گئی وہ تمن چھن شماری وہ علیہ السلام المقصود الاول دبن تمن ادب چن آیتن ہند گڈنک مقصد چ جناب محمد تمو سد میل نبی صبس ادب بالتادیب والتہذیب بتلکن ثم منہ یشرک النور علی کافت الخلق فإنه ادب بالقرآن وادب الخلق به دبن کیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوچ قرآن سیت ادب اور نبی صوب چھ پن ذریعہ خلقن ادب ہاوان نبی صوب چھ ادبن ہن نور تمام لکن مز بغراوان تمہیں
فرمو جناب محمد حدیث پاک مسند احمد اسمز فرمو قال بعثت لأتمم مکارم الاخلاق فرمو کھیو تو چھو اڑ دپن مے چھو ینک مقصد دنیا مز ڈاکٹر اڑ انجینئر اڑ فلاسفر اڑ سکالر اڑ سائنٹسٹ اڑ امپورٹک ایکسپورٹک بزنس کرن وول اڑ بڑ بڑ کنٹریکٹر پروردگارا یمس یمس جوئی حاجت تمس کر روا ہر بون یمس حاجت تس روا بے روزگارن روزگار بیکارن روزگار یہ پتہ کم سات کس دعا چھ قبول گسائم سات گس مکمل آمین کرن یہ پروردگار سی پتہ اس امید یم دربار کر قبول پرت کو پن پن مقصد زندگی ہند نبی فرماون میون مقصد چھ باوس سوزن اصل اصل رت رت اخلاق پور کرن خاطر یہ مقصد حیات جناب محمد بت بوجو ثم رغب الخلق فی محاسن الاخلاق ثم لما دبن ام پت دس ترغیب نبی صوبن لکن رتن اخلاقن کن دبن ثم لما اکمل اللہ تعالی خلقہ اصلا علیہ وانک لعلی خلق سورہ کلم آیت نمبر 4 دبن النبی صوبن یل پروردگار نبی صوبن اخلاق کمپلیٹ پانے کرنس کمپلیٹ پانے کرنس تعریف انک لعلی خلق ان کیا گو ان کیا گو ان آئین ان کیا گو اندر او این آن کیا گو پیٹ خدایان فرمون انکا فل خلق العظیم سو خلق عظیم اسمز نا فرمونس انکا لعلا سو خلق عظیم اس پیٹ یا کات سمجھو یہ مادک تے ژور چیز بوزو قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل امی مز نیرن اخلاق یمس دنیا مز رت اخلاق ضرورت قرآن اندس تعلیم دبن سورت نبی سن قدم کیا جو خلق عظیم چھ نبی صوبن قدم پاکن تال ونچ نبی صوبس خارات تمس کھوان یمس خلق عظیم یمس اخلاق حسنہ آسن دبن امام غزالی وش کیا دبن فسبحانہ ما اعظم شانہ واتم امتنانہ ثم انظر الى عمیم لطفی وعظیم فضلی کیف آتا ثم اسنا فهو الذی زینہ بالخلق الکریم ثم اضاف الی ذلک فقال انک لعلی خلق عظیم دبن امام غزالی دبن تُہۍ وٕچھِو خدای سُنٛد فضل تو لطف دبن پانے کرن نبیس اخلاق پور پانے کرنس اخلاق پور پانے کرنس تعریف دبن یہ خدا سن عام لطف اور یہ فضل ذات پاک حضرت اللہ ونیک تین کرے زکت کس کت اخ کت کرش خلق کیا گو بیاکھ کت کر اسی خدایان دت خلق جناب محمد بائے کس منز حدیث چون تمیون آگ جناب محمد رسول اللہ اب ہے وانچو سبق کیا چھو آج پر تو سبق یا چھونا ہوم ورک گھر کیا پجی چاہ سگوئیے حضور فرمان ثم تبین رسول اللہ للخلق ان اللہ یحب مکارم الاخلاق و یبغض صفصافها دبن امپت کر وضاحت جناب محمد مخلوق اس کرن وضاحت آز کرن 14 ماہ رمضان اسمز بکے عالیہ دزگیر صبح سرائی پائین اسمز نبی صبح پانے کرنک وضاحت خلقس یعنی رتن خلقن چو روز خدا سچو رت خلق پسند کران اور بد خلقن سچو تمس بغض بوجھ تو قال علی حضرت علی فرماون
کس فرماوان پٹھو پہ میل بون کس فرماوان کیا فرماوان دبن یا عجبن لرجل مسلمن دبن تعجب چھ تمس شخصس دبن تعجب چھ بید پور کس پرویزس تعجب چھ سمیر صوبس تعجب چھ گڑسٹ کس سوچ صوبس تعجب چھ مینس یارس دیگام کس تعجب چھ من میانن دوستن کیا چھ تعجب دبن یم چھ مسلمان یہ فرمو حضرت علی دبن تعجب چھ تمس مسلمان شخصس فرمون یجی اخوہ المسلم فی حاجت دبن امس نیش یہ کام مسلمان بوئے حاجت خاطر امس نشی کام مسلمان بوئے حضرت علی فرمان فلا یرا نفسه للخیر اہلا فلو کان لا یرجو ثوابا ولا یخشى عقابا دبن سہ کرن امسن یہ حاجت پور دبن اگر امس شخص ثواب خوف تچھن گنہ خوف تچھسن تیل تے اخلاق کت ونن لقد کان ینبغی له ان یسارع الى مکارم الاخلاق دبن امس پز رٹن اخلاقن کن دورن فَإِنَّهَا مِمَّا تَدِلُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاتِ دبن اخلاق وی سچ ننان یم لبا نجات کن نا حضرت علی فرمان اخلاق سچ ننان یہ راہ نجات اس پر پکان کن بت وچو کیا فرمان فقال له رجل اتنوس اخ شخص امی کر عرض اسمیتہ من رسول اللہ اے مولا علی چشی یہ نبی صحبت نش بوزمت کہ تمس شخص سن تعجب یمس نش کم مسلمان بوئے گس پنہ حاجت خاطر پتہ کرن سہ تمس سہ حاجت پور کہن تہ چشی نبی صحبت نش بوزمت صلی اللہ علیہ وسلم فقال النام حضرت علی فرمان سا وهو خیر منه میں چھ ام خود بہترین نبی صحبت نش بوزمت عرض کرن کیا فرمس لما اتیہ بسباین تائین یل قومی تائی قومی نبی صحبت نشائی ان قید بنت قوم آکوس عربس مز قومی تائی تیمائی آئی قید بناون دبنس حضرت علی تم نبی صحبت شائی ان دبنس وقفت جاریتن فی السبی اد گئی آکور کھڑا کائتی قومی یم کیا قید کم ہو انمت مسلمانوں صاحب صاحب آخ لڑکی گئی فقالت یا محمد ام کر نبی صحبہ سالو حضور فرمو عثمان سکوری ام کر عرض ان رأیت ان تخلی انی ولا تشمت بی احیاء العربی فینی بنت سید قومی حضرت اگر اس تمہیں یلتریو فرق نز پیون کا یم عربک لوگ یم کا آسان میں کیا میں باند تھاونس پیٹ آسان یم میں ترائیتے تو یل کیس باسس پنس سردار پنس قوم کی سردار سنس کور و ان ابی کانا یسز میون مولوس کانا یوم الزمار سازوس پنس قومس حفاظت کران و یفق المعانی بیوس قیدن یل تراوناوان و یشبع الجائع بیوس بچھتن کھاوان و یفش السلام بیوس سلام پھولاوان ولم یرد طالب حاجت قط سوس زہن کانس حاجت مندس ٹھکراوان سوس تمس حاجت عطا کران ان ابنت حاتم الطائی باسس حاتم طائی سنز کور تو ایسو بوزمت عدی بن حاتم کس عدی بن اس عدی چنا یوس حاتمس نیچو یہ بنیو صحابی امسی فرمون نبی صبح نگدہ فرمس عدی اخ شخص آو نبی صبح نش تو تم کر سوال بیاکتا تنگو حضور فرموس عدی یہ چکا عرض کرن آناز یہ چیز فرمس ہیرا زان کا ہیرا عرض کرن ناز زان کیم بوز مچم عراق اسمس اخشار ہیرا فرمونس وقتا واتی تیت نیری زن اخ کنی زن تیت نیر زینک حج کری کعبس کر طواف واپس وات ہیرا تمس آسین وات من خدایس بغیر کشندی خوف
حضرت عجی دپان بچ سوچان میانہ خدایا ڈاکو قاتل ژور بدماش اما یہ وقت کر بچ یُتھ سدھار دپان حضورو فرموم اگر خدایان ییژا عمر دِژی ژٕ وٕچھکھ پانے ژٕ وٕچھکھ حضرت عجی دپان بہٕ اوسُس زندے خاتون اکھ آیہِ عراق کہ شہر پٮ۪ٹھ ہیرا پٮ۪ٹھ ایران کہ شہر پٮ۪ٹھ ہیرا پٮ۪ٹھ تٔمۍ کوٚر کعبس طواف تہٕ درٛاے اَسہِ پرٛژھُس ژٕ ما کھوٗژُکھ وتہِ کٲنٛسہِ تٔمۍ دوٚپ تورٕ مےٚ باسیو ہیرا پٮ۪ٹھ کعبس تانۍ زن أسۍ أکسٕے مٲلِس ماجہِ زامٕتۍ أمسٕے حاتم طایی سٕنٛز کوٗر چھِ کران عرض میون مول حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ پھکالا واپس فرموس جناب محمد یا جاری آئی کوری حاضی صفت المومنین حقاً یمے گئی مومنن ہن پٔزۍ صفت بچ ہیت کھاوٕنۍ لُکن ہٕنٛدۍ حاجت کڑٕنۍ سلام پھٲلاوٕنۍ ییٚتہِ چھُوا پوٚز پوٚز ؤنِو پوٚز پوٚز ؤنِو آز کُس کرِ یورٕ گٔژھِتھ گرِ سلام اتھ نہ چھُنہٕ کھڑا کرُن اتھ چھُنہٕ کھڑا کرُن زیٚیہِ چھُ ونُن دِل چھُ ونُن کُس کرِ انشاءاللہ کروا انشاءاللہ پتہٕ دٔپِو مےٚ تُہۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران بہٕ چھُس ڈیرس پٮ۪ٹھ نہ چھُم خاندٲنی نہ نیٚچوٕے نہ کوٗرٕے نہ مولٕے تتہِ نہ موجی نہ بیٚنی نہ بٲیی مگر تیٚلہِ بہٕ وضوٗ کرنہِ نیرٕ مےٚ چھُ باتھ روٗم نیٚبرٕ کَنہِ تۄہہِ چھا توجہ وضوٗ کر نہٕ اژ پتہٕ سۭتی بیٚیہِ کر سلام نیبر نیرٕ اندر اژ بیٚیہِ کر سلام اور پرٛٮ۪تھ سلامہِ وِزِ چھُم آسان خیال مومنہِ سٕنٛدِس گرس منٛز چھُ جلوٕ گر محمد عربی یہ چھُ اشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ حدیث پاک حضورو فرمو سلام ٲسۍزیو کران سون روح مبارک چھُ حٲضر تو دوستو اور بزرگو حضورو فرموس یم صفت چھِ کمن ہِنٛدۍ لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق فرمس کوری یمے گئی مومنن ہٕنٛدۍ اخلاق کوری اگرے چون مول مسلمان آسا سُہ آسا نہٕ کٲفِر موٗدمُت کینٛہہ بہٕ نبی سوزہا تٔمِس رحمت یم اخلاق وٕچھِتھ فرمونکھ یہِ درٛایوُن یلہٕ درٛایوُن یلہٕ کرٛیکھ دِژ نبی صٲبن أمِس ہا چھُو مٲلِس ٲسۍمٕتۍ پسنٛد رٕتۍ اخلاق خۄدایس تہِ چھُو پسنٛد رٕتۍ اخلاق فقام ابو بردہ اتن اوس ابو بردہ بن نیار یہ گو کھڑا فقال یا رسول اللہ ام کو عرض یا رسول اللہ یحب اللہ یحب مکارم الاخلاق اللہ تعالیٰ چھُس رٕتۍ اخلاق پسند فقال والذی نفسی بیدی لا يدخل الجنت الا حسن الاخلاق فرمس اے ابو بردہ بن نیار قسم چھِ تٔمۍ سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِ دشتِ قۄدرتن منٛز محمد صٲبُن جانہِ مقدس چھُ صلی اللہ علیہ وسلم جنتس نہ گژھی نہٕ سُہ دٲخل کینٛہہ ییٚمِس نہٕ رٕتۍ اخلاق آسنٕے جنتس گژھی سُے یوت دٲخل ییٚمِس رٕتۍ اخلاق آسنٕے وعن معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل کا روایت رضی اللہ تعالی عنہ فرماون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ حف الاسلام بمکارم الاخلاق و محاسن الاعمال دائرہ چھُنہ آسان دائرہ کتھ کٔرِو دائرہ حظ دائرہ حضورو فرموس یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ دائرہ رٕتۍ اعمال تہٕ نیک اخلاق یِمو چھُ یہِ پانس منٛز وولمُت اسلام یعنی اسلام چھُ رٕتٮ۪ن اخلاقن ہٕنٛدِس دائرس منٛز تہٕ رٕتٮ۪ن اعمال ہٕنٛدِس دائرس منٛز تو دوستو اور بزرگو ٹاٹھیو عزیزو بہٕ کر نہٕ وۄنۍ ییٚمہِ برونٛٹھ کُن ییٚمہِ منٛزٕ تقریٖباً بیان کینٛہہ بہٕ کر ٲخری حدیث پاک بیان تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تاکہِ کیازِ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ افطار کٔرِتھ نیرُن دوٗر چھُنہ گژھُن تمہِ کِنٮ۪تھ بوٗزِو تُہۍ یہِ حدیث پاک تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ اختتام انشاء اللہ الرحمان دپان تشریٖف تھٲیِتھ چھِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُ شخص آو جا رجل رسول اللہ من بین یدی برٛونٛٹھۍ کِنۍ کبر آو نہ بڑِ بڑِ ؤنِو سٲری کبر آو یہِ آو برٛونٛٹھۍ کِنۍ فقال یا رسول اللہ مدیٖن أمۍ کوٚر عرض آقا دیٖن کیٛاہ گوٚو دیٖن کیٛاہ حظ گوٚو حضور قال حسن الخلق حضورو فرموس حسن اخلاق
یہ بہ کنکلوڈ کران ون مختصر مہربانی کرت حضور فرموس دین گو حسن اخلاق فاتاہ من قبل یمینہ ساو دشن کن قبر آقا فقال یا رسول اللہ مد دین دین کیا گو قال حسن الخلق حضور فرموس دین گو حسن اخلاق دین گو حسن پت کیا کریم ثم آتاہ من قبل شمالہ یا نبی صبح کھوور کن قبر آو کھوور کن فقال یا رسول اللہ مد دین عرض کرنے دین کیا گو حضور فرموس صلی اللہ علیہ وسلم فقال حسن الخلق دین گو حسن اخلاق کس لٹ تری لٹ ثم آتاہ من ورائی یا پت کن فقال یا رسول اللہ تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد دین دین کیا گو فالتفت الیہ وقال اما تفقہ حضور کرم اس کن روی مبارک فرق فرمس تے سمجھتی نا سمجھت ہوئی نا چوے تیلٹ فرموئی ہوا ان لا تغضب بسی فرماون شرارت تراو بسی فرماون شرارت تراو یہ چھ دین یہ دین تو دوستو اور بزرگو بس تو ایتی گس پہ چیر تو اس دن رو انشاءاللہ یم چھ مزید کیا حدیث پاک آش ٹائم انشاءاللہ رحمان یمن پیٹ کرو کلام تو بکر اخرس پیٹ تلس خدمت مز یہ گزارش اس تش محنت سان تہ برونٹ کن یوان تہ لول سان تشریف تھوان وقت اس واریاہ کم سانہ خاطر یت مز اسی یہ پور وضاحت ہش تہ کرت کی تمام حدیث پاک بیان کرت کی تم پتہ کر اس ترے کتھ عرض مختصر نی گڈنچ کتھ کر اس عرض کہ اخلاق کیا گو دویم کتھ کر عرض خداین دت اخلاق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تریم کتھ کر اس پت عرض حضور دت اس اخلاق تمو کس تعلیم دِژ اَسہِ أتھۍ منٛز فرموک أکِس حدیثس منٛز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ کران روایت فرموک اول ما یودو فی المیزان حسن الخلق والسخاء فرموک یس چیز قیامتک دۄہ گۄڈنیتھٕے میزان چہِ ترکرِ منٛز تراونہٕ سُہ گوٚو حسن اخلاق تہٕ سخاوت فرموک ولما خلق اللہ الایمان ییٚلہِ خدایَن ایمان بنو نا کُس بنووُن ایمان قال اللہم ایمانن کور عرض خدایا قوینی مجھ طاقت فقواہ بحسن الخلق والسخاء خدایان دت ایمانس طاقت دویو چیزو ست حسن اخلاق ست سخاوت ست فرماون ولما خلق اللہ الکفر یل خدایان کفر کور پود قال اللہم قوینی فقواہ بالبخل وسوء الخلق کفرن کور عرض خدایا مجھ طاقت خدایان دت کفرس طاقت دویو چیزو ست اخ بد اخلاقو سید بی کنجوسی سید کم سید بند اخلاقو تو گو بد اخلاقی ایک انسان اس کفرستان واتنائیت اللہ تعالیٰ اسم یو پناہ پروردگار اشکر رت اخلاقاتا اشکر رت اخلاقاتا اشکر رت اخلاقاتا حدیث پاک اسم فرمو رسول رحمت و صلی اللہ فرموک سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل فرموان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموان اگر تو عمل آسنو بد اخلاق چھ عملن زالان تت پٹ عملن کھوان عملن کران خراب تت پٹ یت پٹ سرک چھ کران ماچھس خراب یت پٹ سرک چھ کران تتے پٹ چھ بد اخلاق کران کت خراب تمی دپن وقال الفضیل قیل رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتن تصوم النہار و تقوم اللیل وہی سیئات الخلق ایک شخص دپ تاچ نبی فلان خاتون ہز ساز چھ راتس روزان بیدار دوست روزان روزدار دوست روزان راتس روزان بیدار تو مگر تمس تاسن اخلاق صحیح کیں تو زی جیرانہ ساز چھ بلسانہ پنی زی دیوان ہمسائن یزا فرمون قال لا خیر فیہا حضور فرموس تمس مز چھن کہن خیر ہی من اہل النار سچے نہر جہنم دوست روزان کیا راتس روزان کیا مگر آخ زیو تو دوستو اخلاق کوتا ضروری چھو تمی فرمان عبداللہ بن عمر دبان دعا اس منگن جناب محمد کڑیو تو ایتی اخنے برا ہربون سری اللہم اے میانی خدای انی
اسألک بہت شسے ژے منگان الصحت صحت والعافیت بے عافیت عافیت چھو پتہ کیا گو اللہ اللہ عافیت گو پرت کن چیزس مز عدل پرت کن چیزس مز عدل وحسن الخلق من بڑی وحسن الخلق بے شے مگان حسن اخلاق بڑی ون یا اللہ یتھی کاش ماجی لاگن نیائی موجی بچائی لے تم ایسان دروازہ تھومت بند کن سات یا باتھ روم آئیس پچھ نیچو دیوان کریک موجی 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 تم سات چاہتا تم اس بچ بغیر تم ماجی بغیر بے کے ذہنس منز ماجی خود چشتوٹ خدایس صحابہ وچ آخ زین دیوان چڑت دود چڑت پستانو من شرس صحابہ کرس ٹاٹ نبی وچھان چھونا فرمونک یوتا امس نیچوس سچ محبت ام خود چھ ستن ماجن زیادہ محبت خود زیادہ بندر ست محبت خدایس اس کے لیے تھو ذہنس مز دلس مز امسی پروردگارس دموالو یم دربار بڑی ونی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اشز گناہگار اشز سیاکار از کر سانن گنہن عفو از کر سانن گنہن عفو آبن پرد آبن پرد آبن پرد از کر اسلک ہدایت از کر اسلک ہدایت تو دوستو نیران نیران دیو نصیحت اخش حضرت معاذ بن جبل فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حضرت معاذ بن دبن ایک دو روٹس رسول خداین صلی اللہ علیہ وسلم فرنوے معاذ ولا باکرے نصیحت شباش شباش بکرے تو ہم یکر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وز نصیحت کریو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرموم طور یمو چیزوں نشرک شباش شباش یم چیز کر اس نصیحت کیا چھے اوسی کا بی اتقاء اللہ گوڑنیچی کا باشے نصیحت کران خدایس خود دیم وصدق الحدیث پوزائی ونان کیا؟ تو دے پہ اویس قادری نے کیا آواز پر مگر یہ نبی پر آواز جو کس پر آواز بے پناہ صحاب صحبس پوزائی ونان بے کیا فرمونس اللہ اکبر چشم آزمندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس بے ایزی ہمیش خطر والوفائی بالعہد وعدہ ازی پور کران وعدہ ازی وعداء الامانت امانت ازی ادا کران وترک الخیانت خیانت کرن کرز ترک وحفظ الجار ورحمت الیتیم ہمسایہ سزی حفاظت کران امام احمد بن حنبل سوس ہمسایہ یہودی تم دو باسک کنی خریداری لے آو حضرت کتس یہ 2,000 درہمن حضرت 1,000 لائی دمنس میں تیاچ پتہ 1,000 لائی مگر تل کیا 1,000 کھالان دمنس یتچینا ہمسایہ امام احمد بن حنبل ام سندی ہمسایہ آست موج سے بس 1,000 درہم کھالان یہ یہود ونن مکان کنن وول ونن حضور فرماون ہمسایہ امس رشجن بے کیا کرک ورحمت الیتیم یتیمس کرز رحم وَلِينِ الْكَلَامِ کلام ازی نرم کران کلام ازی نرم کران وَبَزْلِ السَّلَامِ سلام ازی فولاوان وَحُسْنِ الْعَمَلِ عمل ازی رز کران وَقِصَرِ الْعَمَلِ امید ازی کم پائن تھوان وَن بنا پر 3 مکان 4 مکان گاڑی گئی 5 باپار گو یہ پوٹ فیکٹری تھی فیکٹری تھی امید ازی زیادہ تھوان امید ازی کم کران بے کیا وَلُزُومِ الْإِيمَانِ ایمان رجزن لازم و تفقہ فی القرآن
قرآنس مز تفقق کران قرآن سمجھان بی کیا وحب الآخرت آخرت ست محبت کران والجزاء من الحساب اور بیزی حساب کتابس پہ کھوچان تت کھوچان وخفض الجناح اور بیزی یم چھنا ایزا یم دل تراوان نیستی مز روزان وانہاک ان تصب حکیما اور کنش دانا سجن لکھ کڑان کی بربر ونان کی او تکذب صادقن اور کان پزیور زن ابزور بناوان کی او تطیع آسمن کنش گناہگار سنز اطاعت کرزن کی او تاسیہ اماما عادلن یس بادشاہ عادل آشی مسلمان آشی حاکم صحیح آشی تم سنز نافرمانی کرزن کی او تفسد اردن زمین اسمز تلزن فساد کی و اوسی کا بیتقاء اللہ اے معاذ بن جبل بشی نصیحت کران خدایا سا خوز اند کل حجرن پرت کن کنی نش و شجرن اور پرت کن کلس نش و مدرن پرت کن ڈیلس نش میچ ڈیل اشتن یا بیکان ڈیل اشتن کود گئی تم جوان یم رات کت گناہ کرت دپان اللہ اشن خدای نوز بلا وچھنی نبیان فرموس خدای سے کھوتان کلس نشتی کنی نشتی میچ پلس نشتی سلطان عالفین سلطان باہو پاکستان یل مرشدس نش گو تت ون تم تمس مرشدن دپس نیر سا ثہ گو خلیف ژا دیت مے خط ارشاد 40 وہر مرید گئی ناراض دپک ہے وچھ یاو رات امس دتن خلافت جوڑ لوگنس اس گئی 40 وری اس پیر کرن شدی کات پیرن دپک جواب دمو پرواہ چھن کی مز گو واریا ٹائم بیاو سلطان عالفین سلطان باہو پیر سنس خدمتس مز یل اندر ژاو پیرن دپ ہمن نفرن یمو 40 وری اس گمت رٹ سا یہ کوکرن سا مارت تتن یتن کہن وچھ دتن بیس رٹ سا یہ کوکرن تتن مارت یتن کہن وچھ دتن بیس بیاکھ کوکر رٹ سا یہ کوکرن تتن مارت یتن کہن وچھ سلطان عالفین سلطان باہو دتن رٹ سا یہ کوکرن مارت تتن یتن کہن وچھ اخ مرید آو پیر اونم ذبح کرت کتن دون کلس چھائے بیاکھ مرید آو پیر اونم ذبح کرت کتن چونٹ کلس چھائے بیاکھ مرید آو پیر اونم ذبح کرت کتن بٹس چھائے سلطان عالفین سلطان باہو آو زندہ کوکر ہت گوبریا ذبح کرت نا حضرت تہ فرمایو تتی کرجن یتن کام وچھی اد کن چھائلس کرجا دبن چھائلس چھ لکن خدایس چھ چھائل خدای چھ پرت جائے وچھان پت فرمو پیرن ہمن تو روح فکری میں کیا جس امس خلافت کرمت عطا تو دوستو اور بزرگو فرماون وَأَن تُحْدِسَ لِكُلِّ زَنْبٍ تَوْبَةَ السِّرُّ بِالسِّرِّ دبنس بیاز پرت کنی پوشید گناہس پوشیدے توبہ کران پوشید گناہ گشن بیس ونن اگر پوشید گناہ ونن بیس کات ونن کنس دوستس اتا بکیا ونن چھ مش پھلوین غلط کرمت مش پھلوین سا غلط کرمت یہ ون بوڑ گناہ یہ بنو ون بیاکھ گناہ یہ خدایس تو بندس درمیان امس پز پوشیدہ توبہ کرن و بالعلانیت والعلانیت بالعلانیہ والعلانیت بالعلانیہ یس گناہ اعلان ناسن کرمت تات پز اعلان توبہ یس نصیحت یس نبی صبو معاذ بن جبلس کر میں کر تہ برونٹ کن بیان نبی دینو تہتار تندی پاس دین اشتتار پروردگار سن گناہ کروا پروردگار سن لوگن کر پاک پروردگار سن جائز حاجات روا